Ya, bravo bravo wazalendo, bravo bravo wazalendo, wazalendo waza. Courage na ongera ku kazi ya leo. Tuko tunawafata depre kote mahali tulipo, tunawafata, tunasikia maexploit yenyu, na tunasikia tuko fiere na nyie kabisa, tunajivunia nyie wazalendo. Kwa hiyo vraiment tunawankuraje tena na tunaendelea kuwaombea Mungu awasaidie muweze kushinda kila siku, ambayo hizo imbwa zitakapokuja uzifukuze na kuzipiga na kuzimaliza. Na zaidi ya yote mimi nitaatake ile point ya kusema wazalendo wanahangaika kungambo ya maji na chakula. Nadhani nilituma tena audio ingine leo kusema ya kwamba unaweza kuwa na utajiri pembeni yako na hautajua. Nyinyi wazalendo mmefanya kazi kabambi, na kila kitu kenye tulianza kama vile wazalendo Kinshasa ikutusaidia na lolote, na hadi leo mambo inakuwa vile nakuwa wako wanaona wakati tunafanya maexploit ndio wanajionesha kama wao ni serikali. Wakati mambo ilianza Bukavu, guverneri walikimbia wote, wa autorite wote wanakimbia, walijua kwamba Uvira nayo itakamatiwa. Lakini wakati Uvira nasimama imara na Fizi, zone ya Fizi wote wamesimama imara na wanapigana, wote wamerudia tena. Na mjue ya kwamba serikali wao tunaweza kusema kama ni watu wana ile pepo alaye, na ile pepo alaye wao wanangoja tu muwatengenezee, muwatilie meza tayari, ila wakuja wafanye partage ile, njo msifanye ile erreur tena. Les choses changent selon le temps et les circonstances, na tunawaomba ya kwamba wakati hapo Uvira wanasema kama walipigania, wanasema walichukua port na vingine, tunawaomba kama mko na uwezo ya kujiempoze, juu nyinyi ndio mnatuma bako pale. Mkishusha mikono hawatakuwa pale, bale watakimbia tena. Kwa hiyo mujiempoze na museme kwa saa hizi tuko na ma institution de crise, hatuna ma institution zenye tunaweza sema ziko legalement etabli, na ikikuwa wanakochukua zile pesa zinaenda wapi? Zinaenda Kinshasa wala zinaenda, na zikienda Kinshasa zinatufanyizia nini? Tuliteswa siku mingi, na hii njo wakati ya kujua kama les choses changent selon le temps et les circonstances. Na sie tumefunguka macho, tumesimama, tumejipigania, na kwa hali zozote hatuwezi kuwa tunapigana tuko njala, na wakati yenye pesa zinaingia wazichukue wapeleke, asio wanapelekea gouvernement central. Gouvernement central yenye natufanyizia nini? Sie tunaomba wazalendo Uvira, Fizi, plene yote, ile mapesa ya kumaporo, mapesa ya kumadwane, mujiempoze na mutie batu pale. Franga zinaingia wanakongola, na kunakuwa wale yenye biko charge na alimentation, charge na kuhudumia wazalendo, hadi vile Mungu atatusaidia na tutafikia mwisho wa ushindi wetu. Ile tunjo tunaweza kusijere. Musitike mkwe distre wala kusema si watu wanakosa chakula. Watu wanakosa chakula namna gani? Na mtu anapigana tangia usubuhi mpaka magharibi hajakula, kisha pesa ziko zinaingia kufasi kwenye alikomboa, na zile pesa tena wazikamate wazipeleke. Ile ni mzaa ile. Na mjue kwamba hata hii vita ikiisha, mimi ninasema kama quelqu'un de wazalendo de la diaspora, mjue kama hata hii situation ikiisha haitakuwa vile administration ilikuwa ndio itaendelea. Hapana, il faut que benye walipigania kwa damu yao na jasho yao
na wapate matunda ya damu yao na jasho yao. Hatutaki ile madistraction tena, inakuwa sie parti yetu njo ya batu ba mingi, sie njo parti. Non, tunapasha fanya une situation ya consensus ile watu wajue. Lakini tukingaliki muvita, tupigane kwanza, tukimaliza mengine tutajua. Mena kama inahitaji chakula, si peke tujitafutie chakula. Tuna mashamba, tuna mapor, mabusiness yote iko natembele mazone zingine. Ile mabusiness ile pesa kidogo inapatikana, ingalao haiko ya mingi, lakini baikongole ile kwetu wanaita kitoro, baifanye ile kitoro na ionekane haiko mataksi yenye iko rekoni na leta, ni kitoro pour le soutien ya wa vijana wetu, wa baba zetu, wa kaka zetu, wa dada zetu wenye wiko si le champ de bataille. Ile tunjo tunasigere, na ninaamini Mungu atatusaidia na tutashinda. Tuna ushindi na Mungu, na uwezo wa Mungu tutaweza kushinda hii vita. Courage le wazalendo, na tuko pamoja na nyinyi. Mungu awabariki sana.